ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uno mungu w'abanyarwanda Jiswe zo bipanga icyongere mu nkuba umwami w'abagore banyarwandakazi. Abantu benshi cyane bakomeje kugenda batubaza bati Jiswe zo mipango ko hari inkuru kumvise bimeze bite. Ndagira ngo mbabwire ko rwose inkuru mwumvise ni inkuru ya nyayo. Iyo nta yindi nkuru rero nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gufata interahamwe kabombo yari imaze imyaka igera kuri 30 yihishahisha hariya. Iyo nta yindi n'uwitwa NSHIMIYE ERIC TABARO yafatiye rero ahitwa Muri Ohio. Yaramaze imyaka igera kuri 30 yitsimbatsimba yihishahisha ariko ubu noneho yaguye mu kamasho. Ndagira ngo nongere nibutsa abantu yuko ibyaha bya jenoside bitajya bisasa. Ako kantu mugende mubane nako, igihe cyari cyo cyose baragukacira. Yes, hari n'abandi bantu rero bakomeza kumbaza ngo bimeze bite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahari kurwana ingabo za leta FDLR foka ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo za wazarendo n'ibindi byose, bose bakaba bahanganye n'umutwe wa M23. Bimeze bite rero? Ndagira ngo mbabwire none ahangaha amakuru amaze kongeraho nuko mu bihe bitandukanye umutwe witwaje intwaro wa M23 wirukanye abarwanye ba FDLR foka mu birindiro bikomeye byose wari ufite muri teritwari ya Rucuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uhereye rero ku byahozemo komanda mukuru wabo Ntawunguka Pacifique uzwi nka Generali Omega. No kuvuga ngo abantu benshi cyane muramuzi General Omega wa FDLR foka. Ahantu rero yarari ku birindiro, ahantu yarakambitse rwose bamaze kwirukanamo ikitwa FDLR. Maginga yangaya ntirimo irahabarizwa nanone. FDLR ni umutwe ugizwe n'abari ingabo ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana, abo bita ex-FARC. Abari bagize umutwe w'interahamwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, abari ku butegetsi bw'u Rwanda n'urubyiruko rw'abanyarwanda bavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na rumwe mu rw'abanyekongo. Tuyubahe rero Innocent wabaye umurinzi wa Generali Omega cyangwa se escort wa General Omega kuva tariki nako kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 kugeza mu mwaka wa 2022. Mu kiganiro The Long Form yasobanuye ko FDLR igizwe na batayo enye zifite igiteranyo cy'abarwanyi babarirwa mu bihumbi 2000. Tuyubahe Innocent rero nanone wabaye umurinzi wa hafi wa General Omega, akaba yakomeje kuvuga ko muri izi batayo harimo yakoreraga mu gace ka Kazaroho, Karengera na Mabenga, yakoreraga hagati ya Rwindi na Nyanzare, yakoreraga Rugari, Kibumba no muri teritwari ya Masisi. Iya kane ikaba ndetse umutwe w'abarwanyi badasanzwe uzwi nka crap. Tuyubahe rero akaba yasobanuye ko icyicaro gikuru cya FDLR cyabaga muri groupement ya Tongo, teritwari ya Rucuru muri pariki y'igihugu ya Virunga, kandi ngo nibyo General Omega n'abasirikare be babarirwa muri 200 bamurindaga babamo. Ibirindiro rero bya Tongo byafashaga cyane FDLR kuko nibyo General Omega yateguriragamo ibitero ku ngabo za RDC. Byari bigamije kuzambura ibikoresho ndetse n'ibyo gusahura amatungo n'ibihingwa by'abaturage. Ndagira ngo munyumvire namwe, no kuvuga ngo FDLR ibereye aho ngaho isahura amatungo n'ibiribwa by'abaturage. Nanone yagize ati ubundi turi hariya muri pariki ya Virunga, Komando Omega nari ndinze niwe wari ushinzwe operasiyo agategura abatera igisirikare
no gushaka ibiribwa. Kugera ku mupaka w'u Rwanda twahagendaga iminsi 2, aho twarwaniraga ni Tongo. Izindi operasiyo twakoze zari ravitayema, ni uburyo ujya gushaka abarwanyi bakenera nk'inka muri Bwiza n'amateke mu masambu y'abaturage mu misozi begereye. Yavuze ko Itongo FDLR yari yarahashinze amaposita arimo iryari rishinzwe gukurikirana ibikorwa byo gucana amakara byayinjirizaga amafaranga n'ibyo gusahura imyaka y'abaturage, indi ikifashishwa mu kurinda ibirindiro bya Kazaroho. Tuyubahe nanone yasobanuye ko M23 yatangiye kugaba ibitero ku birindiro bya General Omega mu mwaka wa 2022 nyuma yo gufata umuhanda uhuza grupoma ya Kibumba na Karengera muri grupoma ya Kisagara. Ati byabaye ngombwa ko badusatira badusanga no mu kigo turarwana. Uko twagendaga turwana twasubiraga inyuma nk'iminota 20, 10, hirya ho gato nk'itanu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo intambara zadusatiraga zikica bagenzi bacu, twafashe icyemezo cyo kuzamuka Nyamuragira gahoro gahoro kugeza ubwo twagereye mu bice byo mu birunga byerekera muri za Songa. Yakomeje kandi asobanura ko M23 yakomeje kotsa igitutu abarwanyi ba General Omega bakomereza mu gace ka Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo, nabwira bakurikira kugeza ubwo bageze muri Bambiro muri teritwari ya Masisi. Ubwo abarwanyi ba FDLR bageraga mu Bambiro, nk'uko Tuyubahe bisobanuye, bahubatse ibirindiro bikomeye babifashijwemo na FRDC yohereje General Mugabo Hassan kugira ngo aganire na General Omega. Yagize ati FRDC yazanye amakamyo 3 yuzuye imbunda n'amasaso, bazana imashini yo gukora umuhanda ugeze mu kigo uva mu kigo cya Myembe muri Sake. Imashini yanakoze ibibanza byo guturamo, bamaze gutura babahaye imodoka kugira ngo ijye batwara bagiye mu nama na moto enye yo kugeza ibiryo mu kigo nta ngendo zibayeho, abasirikare batikoreye. Urumva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise igenda itangira kujya yiganira na FDLR, ibahereza mu modoka, ibahereza ibibanza byo guturamo kugira ngo ngira ngo mwabyiyumviye. FDLR yari yarasigaranye ibirindiro bya Nyanzare, nabyo byari bikomeye kuko nibi byayifashishaga kugenzura ibice byose kugeza muri pariki ya Rwindi. Gusa nabyo M23 yabifashe tariki ya 6 Werurwe 2024 nyuma y'imirwano yamaze iminsi 2 ibera mu nkengero zaho. Ntabwo M23 yirukanye FDLR mu birindiro byayo gusa kuko yanaciye intege ubuyobozi bwayo, yica barimo Koloneli Ruvugayimikorere Protégene wamenyekanye nka Koloneli Ruhinda. Uyu murwanyi wayoboraga CRAP yiciwe mu mirwano yabereye muri Masisi mu Kuboza umwaka wa 2023. Hari abarwanyi M23 yafashe mpiri barimo Niyonzima Jean Damascene wabaye umuhuzabikorwa w'ubutasi bwa FDL na Nizane Anne Marie wamenyekanye nka Premier Class, Widuhaye Marie Chantal nabo bakoraga mu butasi. Aba bombi bakoreraga mu rwego rwo hejuru rw'uyu mutwe wa FDLR. Ubu abarwanyi FDLR bifatanye n'indi mitwe yitwaje intwaro yabaye Kongo yihurije hamwe kugira ngo irwanye M23. Iri huriro rihabwa intwaro n'ibiribwa na FDLR, kandi abayobozi bakuru b'imitwe iyigize bahembwa na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya ni amagambo uyu musore rwose wari umurinzi wa General Omega wa FDLR yivugiye ku giti cye, arimo aravuga uburyo M23 yabakubise mu buryo bukomeye cyane, bakagenda bimura ibirindiro
kugeza amagingo aya ngaya bakaba bomongana, ariko akaba yanakomeje kugenda agaragaza yuko umutwe wa FDLR ari ikintu kiri aho ngaho kicyuka, ari ibintu by'abaringa byibereye aho ngaho. Ngayo nguko rero, iyi ni Kasuku Media TV, ni wa mungu w'abanyarwanda, Jeswe zo mpanga icyogere mu nkuba, mukore subscribe cyangwa murorere.